bazama širom Rusije uništeni su uglavnom strateški bombarderi sposobni da nose nuklearno oružje, ali su navodno bili meta i avioni Beriev A-50, ključni špijunski izviđački radarski avioni za radno upozoravanje, otkrivanje, kontrolu, nadzor i koordinaciju vazdušnih operacija. U napadu koju su neki komentatori nazvali ruski Pearl Harbor lansirano je 117 dronova iz drvenih kontejnera na kamionima dovedenim u blizini aerodroma. Ukrajinski vojni analitičar Jurij Botusov izjavio je u nedelju da su ukrajinske snage uništile i neke strateške avione koje Rusija trenutno ne proizvodi. Magazin Ekonomist piše nakon napada da Rusija verovatno ima manje od 90 operativnih Tu-22, Tu-95 i Tu-160 ukupno, a ukrajinski izvori su nedavno primetili da Rusija sve više koristi avione Suhoj, a ne strateške bombardere za lansiranje krstarećih raketa. Blogeri i ruski državni mediji također su pokušali da prikažu ukrajinske napade na legitimne ruske vojne ciljeve kao podrivanje ruske nuklearne sposobnosti i osnovu za ruski nuklearni odgovor, ponavljajući zveckanje nuklearnim oružjem.